Dragi gledatelji Shift TV-a, dobrodošli u novu epizodu MX Maga u kojoj je današnji gost mladi gospodin David Petanjek. Davide, dobrodošao. Još bolje vas našao, evo, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima Shift TV-a. Davide, daj ukratko za početak gdje nam reci nešto o sebi. Ko si, šta si, kad si krenio i s čim se baviš inače? Pa eto, David Petanjek, vozim motocross već 10 godina. Uživam u tome, radim šta volim, vozim za MCK 97. U akademiji sam kod Miljenka Pernara, većina me zna po tome. I eto, krenuo sam sa kvadovima, prebacio se na motore, sviđa mi se i to je to. Dobro, znamo se godinama, sam rekao prvo pitanje mi mora biti kako da ja odradim intervju s tobom, a ostanem ozbiljan. S obzirom da te znam, mislim naravno u pozitivnom smislu. Daj mi reci, ti si nekako onak najopušteniji, recimo najatraktivniji vozač u našem prvenstvu. Tako nekakav dojam sam stekao o tebi. Pa da, eto, samo sam svjestan da motocross nije život u Hrvatskoj, nego sve to treba kroz neki gušt odradit, napravit. Zato eto, radim šta volim, uživam u tome i to je jednostavno to sam ja. I to se vidi na tebi. Krenuo si sa kvadom, kad je to počelo? Kako? Ovo je kvad, prva ljubav, to je 2011. ili tako nešto bilo. Krenuo sam, nisam znao ništa o tome zapravo. I ajde, ko klinac sam se ja vozio po ulici i tako. Išli probat na stazu, svidlo mi se, prva utrka Gornja Petrička. I da, prva pobjeda praktički. Postao sam u tome, bio sam 3 godine u kvadovima, isto ostvarivao dobre rezultate. I onda sam se prebacio na motor. I onda sam ja shvatio zapravo šta sam ja 3 godine gubio vrijeme u kvadu. Jer motor je stvarno druga priča, puno bolje, lakše, uživancija još veća. I eto, tu sam dan danas. Dobro, nedavno mi je bio Brdarić, gost pa je rekao da je kod njega opet drugačije, da mu lakše voziti kvad i zabavnije. Brdarić, on je slučaj za sebe. Tako dobro, ajde, prenijet ćemo mu. Na tebi se baš vidi da uživaš i daleko si najatraktivniji hrvatski vozač i onako uživaš igrat se na stazi s motorom i to je publika prati. Pa da, eto. Svi me znaju praktički po tome da nisi centriran. Da volim se igrat sa tim motorom i stvarno kad je neki lijepi zavoj, lijepi skok, pokušam uživati u tom. Jer to je znam pigat motor, znam odveć špuru i eto. U Viškovcima si 2 godine za redom pokazao mali show za publiku, jel misliš da ima neke budućnosti u FMX-u za tebe ili ostaješ na motocrossu? Da, FMX, eto, nažalost u Hrvatskoj nije ni malo popularan, ni malo razvijen, naspram šta je u svijetu. U svijetu ljudi žive od toga i to je definitivno nešto što me privlači. Volim biti u zraku, na motoru, tako da eto, htio bih probati što više samim tim sebe promovirati, možda se to nekako pokrene makar teško, ali da, ljudi to prepoznaju, njima je to isto zabavno, isto im je show i drago mi je da mogu biti jedan od tih šta napravi taj show, razveseli ljude, pokaže nešto što zna i eto. U Sloveniji su organizirani VIP sessioni na kojima si bio i pobjeđivao. Nisi pobjedio. Ok, onda isprike. Fake slika, Aha, znači sam primio pekar. Aha, znači samo se promovirao. Dobro, treba i to, treba znati prodat priču, jel? Kako izgleda jedan takav show pred publikom i... Da, eto, ekipa iz Moto X Generationsa je sa Maticom Žitnikom iz Stranjske Vasi pokrenula taj VIP session gdje dođu samo pozvani vozači VIPat. I eto, imam tu sreću da sam 4 godine pozvan i da sam 4 godine jedan jedini Hrvat koji ide na to. Tako da ekipa je stvarno super su vozači, to je jedan doživljaj koji svako treba doživjeti, ako ne sa strane vozača, barem kao gledalac. Izvodi svako ko šta zna i to je fora. Neko vipa, neko hill clicker, jedna godina je bio dečko što se baš bavi FMX-om, on je isto znao nek i te neke fore, lijepo za vidjeti, eto. Kakva je reakcija publike na takve stvari? Bude ljudi? Slovenci ludi, njima je to isto show, vade sve šta imaju, motorke, one čegrtaljke, predobro. Znači s motorkama da dočekamo na idućoj utrci, jel? Tako, ali bez lanca. Dobro, okej. Spomenuo si ekipu iz Moto Generationa, ti si na Husqvarni zadnjih par godina.
Planiraš ostati? Da, eto, 2021. surađujem s njima. Ekipa je stvarno dobra, 3 brata vode biznis. Mehaničar, jedan leteći za sve, jedan koji je na recepciji. I dalje sam u suradnji s njima, stalno uzimam motore kod njih, odrade mi sve što trebaju, tako da eto, svaka čast ekipi. I dalje ostajem na Husqvarni, sviđa mi se motor ko motor, volim ga i to je to. Čeka nas još par utrka prvenstva Hrvatske i cijelo prvenstvo Slavonije na kraju sezone, prvenstvo Zagorja, koja plan je? Plan je eto, trenutno sam vodeći u prvenstvu Hrvatske u klasi MX2, to zadržati do kraja. Sad prvenstvo Zagorja, to sam krenuo voziti klasu MX2, u međuvremenu je došao Cvajo 300, onda sam vozio neke utrke u klasi MX Open. Tako da tu su podijeljeni bodovi, od toga ne vidim neki rezultat. A da, prvenstvo Slavonije koji svake godine doći se zabaviti, pobijediti i to je to. Tom ti zabranimo dolazak. Eto. Ne, ajde, dobro došao si, naravno. Ne, na tom ti hvala jer od prvog dana nijednu utrku nisi propustio koliko znam i podrška je stvarno... Nisam, da, pa eto. Hvala ti. Smatram da ja kao neki vozač malo višeg ranga, meni ta utrka tamo ne znači toliko, samo neki trening, ali svim tim ljudima i organizatorima znači kao pojavio sam se tamo, podržavam ih i to je to. Smatram da je to u redu s moje strane. Uopće nisam umišljen. Ne, realno je, ajde, svaka čast. A tako je. Svaka čast, hvala definitivno među najboljim vozačima našima. Kakav je plan? Znači, iduću sezonu rekao si ideš na MX Open. Da. Ko ti je na listi za odstrel? Kelava. Jel da? Možeš ga skinuti. Da, eto, došlo je do nekih promjena planova, već 7 godina sam na 250 i taj motor mi je stvarno lego. I onda je moj prijatelj Matija Kelava 2023. uzeo Cvajera SX 300 i kao daj mi džir i taj krug. To je meni sve bilo, ja sam taj motor odmah htio uzet. I da, eto, prije 2 mjeseca sam uzeo 300 Cvaju i Cvajo ide, ja sam znači svaki put kad taj motor upalim presretan, uživam u vožnji na njemu, lego mi je, tako da eto iduće godine bi vozio MX Open, a sad kako bude bit će, nadam se nekom dobrom rezultatu, da mogu biti u prva 3, tako da eto. Hoće ispast na kraju da Matija sam sebi podmetnio nogu. Pa moglo bi. Dobro, vidjet ćemo. A šta je s ostatkom ekipe? Imaš ti dobri konkurenata u prvenstvu Hrvatske? Da, eto, u MX2 Ivandić je bogme jako dobar, trenira, radi, Štrpin isto, trenira, vozi se, Kunić, svi smo mi tu negdje, sad iz utrke u utrku zanimljivih fajtova bude. Iz utrke u utrku je da, ne znam se ko će biti prvi, ko će biti treći, ko peti. Kad svi smo tu negdje i sitnica znači da već neko može napred, tako da jednu utrku ja mogu pobijediti, drugu utrku mogu biti četvrti, jer svi smo jako dobri. A može se dogoditi start kao prve utrke u Požegi? Da, eto. Kako si tamo prošao? Ok, bila nezgoda, nećemo raspravljati ničemu, ali kak si prošao tamo? Ti si prošao taj zavoj prvi, jel da? Pa da, eto, imao sam tu sreću da sam se izvukao, preletio sam preko nečijeg motora, ali ja sam ostao na svom motoru, tako da eto, do drugog zavoja sam već bio drugi, spasio sam se te nezgode. Ma jel moguće da je to bio Kelavin motor, da si ga ti osposobio za dalje? Je, dobro. Eto, kog imaš u ekipi? Odnosno Kelava kog ima. Dobro, ali golem bila zanimljiva utrka, dečki su se izborili, u pravilu od da. najbolji hrvatski vozači, maltene osim tebe su završili na podu i opet. Da. I prva i druga utrka su bile jako zanimljive, druga mi je čak bila bolja, nismo pali, ajde, ali borba je bila zanimljiva. Prvenstvo Hrvatske i regionalne lige su dosegle već neku razinu nakon. Nažalost, događalo su se situacije poput utrke u Petrinji ove godine, druge godine za redom da je utrka prekinuta bila zbog loših uvjeta. Koje je tvoje mišljenje o toj cijeloj priči? Dobro, Petrinju prošle godine si završio kak jesi već, jel? Kad guraš nos gdje mu nije mjesto, pa ove godine? A eto, Petrinja ove godine, imamo mi želju voziti se i sve, samo eto, uvjeti nisu bili najbolji i najsigurniji, tako da vrlo lako bi se mogla dogoditi neka nezgoda, a organizatori, eto, dali su oni sve od sebe,
poznajem jako dobro ekipu tu što radi na stazi. Situacija je ta da je staza bila jako tvrda i koliko god se to zaljevalo nisu mogli postići te idealne uvjete. Tako a vi ste ipak malo žešći vozači, opasno je. Da, velike su brzine i sve, tako da eto, utrka Petrinja 10. mjesec bi bila solidna, kad bi već bile i temperature se spustile i kiše bi nekakve padale, tako da bi to bila moguća opcija, samo eto, nismo mi koji odlučujemo o tom. Pa vidiš. Dobro, ti si prošle godine naučio da su beli gaši isto jako brzi, ali? I opasni, da. I opasni, pogotovo, dobro. Rekao si da treniraš kod Pernara u Motocross Akademiji, član si MCK 97, kod njega ima jako puno juniorskih vozača. Kako vidiš općenito tu situaciju, usporedba, s obzirom da godinama voziš? Koliko je bilo vozača kad si ti krenio u juniorskim klasama, nekom vremenu između i sad? Jel vidiš nekakav napredak ili to stagnira situacija ili je lošije? Pa eto, ja sam prošao kroz sve te juniorske klase, došao sam sad do ovih seniorskih, ali i dalje pratim same te juniore i to sve kako se razvijaju. Da, kad sam ja bio junior, bilo nas je isto dosta. U međuvremenu je to palo na jako niski nivo, di MX50 nije imalo ni za klasu složiti. 4-5 vozača bilo po klasi. 4-5 vozača, da, i to je bilo ono, ljudi su se nazivali dođi vozi samo da se boduje. No evo, danas ima stvarno jako puno juniora, čak ono, na nekim trkama najbrojnija klasa, di su svi ono, mali klinci, voze se i stvarno lijepo mi ih je za vidjet. Sjetim se i samog sebe kad sam ja bio takav mali, nisam znao ništa, išao sam po stazi, kud me voda odnesla. I da, eto, klinci sad je to stvarno došlo na neki nivo gdje se oni utrkuju, brzi su. Tako da eto, drago mi je zbog toga što se taj sport razvija, na njima to i ostaje. Tako da nadam se da će evo neko doći do MX2, MX Open i ostati voziti. Da, ja znam kad sam prije ko klinac još išao gledati utrke u Požegi, te juniorske klase su bile da doslovno roditelji guraju klince uz one velike skokove i... Da. Onaj vip na sredini staze, doslovno su gurali klince gore, a sad ti balansi peru tebe na stazima. Mi kad smo bili djeca, bio je prvi onaj koji je najmanje puta pao. A danas to stvarno, jedan napravi grešku, drugi ga već prođe, u sekundi su mi vremena. Tako da, to me jako iznenadilo. Dobro, ali mi reci, ti sad padneš onako u malinu, zabiješ glavu u pijesak i opet nastaviš. Kad smo na toj temi, kakav je osjećaj doživjeti takav pad i koliko teško se stabilizirati i nastaviti utrku usprkos udarcu, ozljedi, to adrenalin drži ili šta ti prođe kroz glavu kad se razbiješ tako? Svašta. Eto, pogotovo tako neki malo teži pad, udarac glavom. I dalje je to sve strka zbrka u glavi, ni sami ne znate kud bi krenuli, na koji kraj. I onda samog sebe probam smiriti kao ok, ajde još imam 10-20 minuta do kraja. Ako ide, ako ne. Tako da pokušam izvući najbolje iz toga. Makar nešto na motoru možda nije u redu, samo da završim do kraja, da dobijem neke bodove. Ali da, nekad se jednostavno ne može završiti. Tako da, nije bila sreća, da, i to je to. Kad je Kelava bio ovdje gost, rekao da mu je teže stati pred kamere na rampu. Bilo je to dilema da li mu je teže stati pred kamere ili na rampu. Rekao da je još uvijek na rampu i nakon toliko godina. Šta tebi prolazi kroz glavu kad izađeš pred rampu i staneš, biraš mjesto? Pa uvijek mi prođe to šta se može desiti u prvom zavoju. Još uvijek postoji strah. Još uvijek je taj neki razmišljanje dodatno. Šta se može dogoditi kad nas tamo 20 uleti u jedan zavoj svi velikim razinama? Dovoljena je samo jedna greška da se to sve izmakne kontroli, ali da, uvijek to nekako prođe na dobru stranu, pa eto, još do sad nisam imao tako nekih većih padova na startu, dogodilo se koji put, ali uvijek sam živ izašao iz toga, pa eto. Evo kažeš, strah je kad je vas 20, prije par godina je bila utrka A lige sa 6 vozača, ove godine ih je bliže 30. Da. Kak je osjećaj sad napokon nakon toliko godina stati na punu rampu? Rekao si sam da je bilo puno godina stagnacija i pad broja vozača i općenito u prvenstvu Hrvatske znalo biti po 50-60 vozača na cijeloj utrci. A sad kada zabude 30 aligaša na stazi? Da, pa eto, kako god prošlih godina bilo 6 vozača na startnoj rampi, opet to nije taj neki doživljaj te borbe ili nečeg. Dok sad eto, uleti nas 30 u zavoj, moramo se izboriti sad.
ide ne ide. Ali da, eto, veći osjećaj i užitak za utrkom kad je puno vozača, makar i neko da je slabiji, mi njega za krug moramo proći. Opet tu dolazi do izražaja ko će ga proći na koji način, jer opet i to dolazi do gubljenja vremena ili eto, neke tehnike prolaska gdje ja možda prođem, neko iza mene neće proći pa će tu izgubiti vrijeme dok ću se ja odmaknuti. Tako da eto, i to sve dolazi do izražaja, tako da je zanimljivije ovako. Pričao sam mi prošle godine za jednu utrku, da je bilo, što su bili loši uvjeti, uz to što vas je bilo malo, da ti je bilo dosadno voziti. 20 minuta da nisi na nikog naišao na stazi. Jaskreno, ne? Jesi ti to pričao? Da, mogu. Naspram takve utrke da ti je dosadno voziti jer nemaš borbe do tog, recimo ajde ove godine je opet se aktiviralo to pravilo da najbolji vozači iz B lige moraju preći u A ligu. Koliko oni pomognu, smetaju na stazi i da li se vidi napredak. Jer u pravilu imamo sad dečke koji su većinom iz tvog kraja čak, koji su prešli u A ligu i dečke s kojima si redovno na stazi. Kako ocjenjuješ to njihov sad nastup ovdje u klasi s tobom? Pa da, eto, dečki iz B lige imaju to pravilo, moraju proći. Njima to sigurno nije drago šta iz jedne B lige gdje svaku utrku pobjeđuju. Nije im drago da moraju doći u A ligu, gdje je upitano uopće za 4. ili 5. mjesto, ne konkurira za prvo. Tako da eto, dečki stvarno rade, trude se, ali mislim da im je jako teško se probiti napred, jer eto, Štrpin, Kunić, Ivandić, ja, ajmo reći, zagarantirani smo tu gore, svakom se može dogoditi pad, kvar na motoru, pa se mogu tu probiti. Ali za ligu treba biti spreman. A jel bi po tebi bilo ok možda da je drugačije pravilo, da neko može biti neograničeno dugo u B ligi pa da 3, 4, 10 godina vozi istu klasu i kupi pehare, a opet svaka čast tu, dobar si, a ako si dobar među, ajde recimo nižem rangom, ti na kraju ubijaš sve ove druge koji bi opet htjeli pojaviti se tu. I tu opet kočiš ostalo, nema niko napretka zato što ti ne želiš napredovati. Pa eto, ne znam koje bi tu pravilo bilo najbolje. Definitivno nije u redu da neko ko je dobar u B ligi stalno bude tamo, ali opet on treba jako puno raditi da bude dobar i u A ligi. A sad da neko ko jednu godinu pobjedi u A ligi, dođe odmah, točnije, ko jednu godinu pobjedi u B ligi, dođe odmah u A ligu, on je, ajmo reći, opasan na toj stazi. Jer on možda neće skočiti neki skok koji mi skačemo i tu dolazi do neke nesigurnosti i za nas i za njega. Diskutabilno u svakom slučaju. Treba pratiti vozače iz B lige i ko je spreman, reći mu, ti moraš. Dakle, imamo vozača iz B lige koji su čak odustajali od motokrosa zato što su morali preći u A ligu, a onda imamo i vozače tipa Dominik Kožar koji je umjesto da pređe u B Open odlučio preći u A ligu i rekao da sam sebe tjera prema naprijed, da mu već izazov. Kako ocjenjuješ takve inicijative i ambicije? Da, eto, samim tim dečki koji trebaju preći iz B lige u A ligu znaju da nisu spremni, odustaju. I tu je puno odustajanja i eto, zbog toga manji broj vozača. Ali da, eto, dogodila se to pravilo sa godinama, gdje je dečko bio prestar za B250 i odlučio je preći u A ligu. Samim tim, eto, ubrzo se on sigurno, pošto mi smo svi brži. Rekao je sam da je to odlučio zato što mu već izazov. Ima i lošijih vozača, ali koji su svejedno bolji od njega. I samim tim ga vuku napred i vidi oni neke dobre stvari od nas koji smo napred, proba to napraviti i ide na bolje. Tako da eto, nadam se da će ostati u A ligi, MX2 i samim tim napredovati. Ti prelaziš ove godine u MX Open, odnosno iduće sezone, a šta ćemo sa električnima? Kad ćeš na to? Jel imaš koje je mišljenje tvoje o tom da se oni ubaci recimo u prvenstvo Hrvatske? Hrvatska je premala zemlja, nije to još toliko popularno kod nas, ta struja i to sve. Strujići samim tim su skuplji jako puno od običnih motora, ali da, eto, imao sam Starka, najjači motocross motor koji je proizveden na svijetu, 1000 Nm, 80 konja. I da, sad je li to na sreću ili na žalost, ne znam, malo više na žalost. Da, eto, to je motor koji ide
ima jako dobre performanse, ali ni dalje nije taj gušt, ne vraća gušt taj da se to šalta, zakupla u zavu ili nešto, samo i to je to. Ali evo, bili smo sad nedavno na utrci u Rogatici, Vlade Rajević iz Srbije vozio klasu veteran sa električnim motorom, pobjedio, kaže da mu puno lakše. Doduše, ajde, potrošio više goriva na agregat nego svi drugi motori na stazi, ali na stranu to, ti motori, i baš što sam pričao s ovim dečkima, mogu si uvesti ograničenje da, pogotovo ako recimo vozi MX-2, da se ograniči snaga, da nema varanja tu, da nije ono prejak motor za klasu. Ali kakav je gušt to voziti? To što si rekao, da mi reci više o tome. A da, nije gušt. I definitivno je to čovjek koji je pobjedio s tim. On je s jedne strane spašen, nema kupunga, nema šaltanja, nema brzina, samo gasi kočnice. I samim tim mu je lakše za vozit. Ali eto, ja na primjer koji sam rođen uz minjač, kuplung i sve to, teško je vozit se sad da vi ne šaltate, ne kuplate. Znači ne bi išao na to? Ne bi išao na tu opciju, nikako. Fora je to sve ide napred i zanimljivo je to 2-3 dana, ali ne vrati gušt. Ali ipak unutra kad cvaja, kad sve zazuji. Cvaja, kad blokadu zaruži, to je... Dobro, znači na godinu očekujemo još tebe da će zujati po stazama. Pa da, eto, plan je voziti MX Open na 300 dvotaknom motoru. Definitivno, meni se jako sviđa. Lagan je, igračka je, brz je, konkurentan. Sad šta bude, bit će, budemo vidjeli. Šta bude kilovača reći. Da. baš mu voliš bacati. Dobro, ti dugo već voziš. Je li potrebno i nakon toliko godina još uvijek trenirati redovno ili imaš neku tu rutinu i da bi mogao bez treninga redovnih? Pa bez treninga. Jel uopće treniraš redovno? Treniram redovno, da. Eto, već od 2016. godine sam sa Miljenkom Pernarom i stvarno taj čovjek i Matija Kelava su od mene napravili vozača i čovjeka. Samim tim im zahvaljujem na tome. Da, treniram što više mogu, koliko mogu. Tati živce ili... I jedno i drugo, ali da, vidi se napredak, to me i drži još u tome i iz treninga u treningu učim nešto novo. I nešto što ne znam ili što znam polovno, to naučim ili još utvrdim svoje znanje. Tako da definitivno trenirat se mora. Koliko planiraš još voziti? To me i mama pita. Dobro, mami je dosta. Mami je dosta, da. Ali eto, do kad budem mogao, definitivno i da ne ostanem profesionalno u sportu, bi ostavio motor za gušt, za eto neki FMX, pa eto, do kad bude išlo. Ili kad dođeš do tog za kraj karijere opet na kvad, kako si počeo? Ne, ipak ne možeš ga zabacivati toliko. Kvad sam probao, motocross sam probao, sljedeće bi bilo nešto novo, eto možda FMX ili tako nešto, ali da, htio bi probati taj FMX, to me isto privlači. Daj Bože da se to razvije kroz par godina u Hrvatskoj, htio bi probati. U Viškovcima ste ti i Sebastian Horvat prošle godine napravili mali show za publiku, ispunili ste onu pauzu za, što inače dosadno bude svima, na tom ti hvala još jednom. Misliš da koliko ima utjecaja to na klince okolo koji vide, koji bi htjeli probati? Pa eto da, klinci oni su stvarno sretni bili u Viškovcima ili kad se pojavimo ovako negdje na treningu isto, daj još jedno napravi nešto za nas. Tako da stvarno mi je drago i zbog toga što oni to vide i vidi se da oni probavaju isto na prednji, na zadnji. Još im baš ne ide, ali budu naučili. Da. Tako da eto, možda i neko od njih jedan dan dođe mu na ideju, ajmo negdje na rampe i skaču. Tako da bilo bi fora. Evo i ajde, nadam se da se malo mijenja sad situacija, znaš i sam zastupljenost sporta u medijima i to. Ti si godinama tu već došao do nekih sponzora svojim trudom i rezultatima. Da li bi dao neki savjet drugim vozačima kako da dođu do sponzora, kako se nekako uđu u taj svijet, da se malo olakša taj život, da nije sponzorstvo eventualno mali popust neki ili to? Pa da, eto, s obzirom koliko sam u tome, dosta dobro sam se probio, bar ja mislim eto tako za te neke svoje standarde. Pokušavam što više objavljivati neke videe s treninga di ljudi to vide, prepoznaju trud, rad i eto, došlo je do tih nekih sponzorstva, manjih, malo većih i treba biti u kontaktu sa svim tim ljudima, biti u dobrom odnosu
Tako da eto, bit pošten, ono, ako ništa pozdraviti na utrci, svi ti ljudi to pamte i svaki taj čovjek će vam jednog dana trebat, tako da eto, iako nije neko veliko sponzorstvo, uvijek je neki rabat, neka pomoć sa strane. Dobro dođe uvijek. Da. Ne morate sve izvaditi iz svog džepa, tako da eto, iako morate izvaditi manje. A tati slabo već, ali... Neka, treba žeti da se sam financiraš. Ali prezentacija, jer moram reći ono što si imao prije 3 godine ili 4, ono točkasto odijelo, to je bilo toliko ružno da je bilo fora čak, ali jednostavno imaš taj efekt da jednostavno ne može da te se zaobiđe na stazi, mora ti se vidjeti u tom. Pa da, uvijek sam ja volio ono neke malo tako zanimljivije kombinacije i stalno imam ta neka zanimljiva odijela, zanimljive dizajne. Da, ono ljudi kaže kao najljepši dizajn, tako da ono, sad ove godine to sve... A ko će ti reći u lice da je ružno, ali mora, upada u oči, bode za oči baš. Da, eto. I ali to je taktika, tome me isto ljudi pamte. I to je taktika. Da. Imaš i motor uvijek redovno održava nove naljepnice. Pa da, eto. Da ne imenujemo firmu, ali Filip odrađuje posao. Filip radi posao, da, stvarno trudi se i on sam želi da taj motor bude lijep. Ali da, što se mene i motora tiče, to mora biti na nivou stvarno. Motor s treninga, čim dođe, idem ga prat, ne može biti prljav u garaži, ja to ne mogu vidjeti. Ljudi kažu da nisam normalan, ali... To čim voziš ovo nisi. Meni je to, mora biti sve sređeno, bez lufta, bez ikakve greške. Tako da, eto, drago mi je zbog toga što sam tako me tata odgojio i... Pohvala Željku. Da. Koliko šamara bilo zbog toga? I zauški. Ako klinaca ja to moram naučiti, sve ja sam 65-icu, s njima sam mora pratiti. Dok danas eto i ovi veliki neki dečki, vidim, ja sam na praoni, ja i minivaš i motor, dok ti veliki dečki ono, postaje motor, neko pere, tata mehaničar, to meni isto nije čar, tako da eto, sam si sve moram i drago mi je zbog toga. Da, pošaljem Dominiku poruku, jel? Moram pohvaliti ga, stvarno Dominik održava svoje. Spomenuo si garažu, tvoja garaža je sad za uzor, onako, za poželiti. Čak si zvao da odradim ovo gostovanje kod tebe, ali... Pa da, eto, možemo sliku ubaciti, ajde. Da. Ko ti to pomagao? Si sam odrađivao sve, koliko truda je bilo tu? To je prvo bila tatina komora za farbat auto. Da sam mu ja to ukrao. Eto, nastalo je to što je nastalo. Da, krenuli smo sami, ja i tata u to. I eto, došli su tu prijatelji pomagat, krećit, struju spajat. Tako da eto, drago mi je jako zbog toga i tu je nastao isto jedan čovjek koji mi je pomogao riješiti onaj skupi performance pod. Tako da izašao mi je u susret i on. I stvarno eto, garaža je sad na nivou, svaki dan se nešto šarafi u njoj. I lijepo mi je provoditi vrijeme u tome. Davide, hvala ti puno na gostovanju, bilo je iznimno ugodno i... Eto, hvala vama na pozivu. Možda još koji put dođem, bilo mi je drago. Ako zaslužiš. Da, ako zaslužim, da. Hvala ti lijepa. Dragi gledatelji MX Maga, ovo je bila još jedna epizoda u kojoj nam je bio gost David Petanjek. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav do idućeg gledanja.